Satang kato kondisi ka perthai barok away kan priang sobha ya ke jingwan jeng ka Christmas lani kata ka sni ke jing kha jong Jesus Christ bat kum baju long hi ke por Christmas ibriu bat isnang ki thau hi ki priang sobha lung ba ke jing pen kre ki ba pher hamning le yo I ya ka we ni ke jing pen kre ki ba pau namba na du ki kisnam ki ba dap ba kata ka dei ke jing thang ki lai cha ka snang mula melian ya ka baka jukring hajar-hajar ngot ki man la kasnan hanang ba shalong la yu iru ya ka jing panram pen bai ka jing kre pen khrum man jing thang ki lights ki ba pher kam ka dak ka jing snowman ba ka jing snow ba ka jing sobha ya ka jing wan ka Christmas nakaleng usang ot pertaru u ai ya ka khubor ka jing khublei nakalem jo ki Paidbah ha ka badai ba ka jing rakhi ya ka Christmas man ta kasnam arajar arusau Christmas kalang mo daw sinem. Ha. Yan ujar bermain sinem ka kambyang kumno. Taru riang ni next yang ni. Kay ka Khubor ba pidan manang sa king Paidbah. Baru Christmas layo, si baru niki bye. Kumno kayo Christmas. Kedunapan. Bermain sinem. Bermain sinem ka kam yang mentane mo. No. Aha, kayo yang macam senang bayang senang kedunapan. Kay ka Khubor Christmas ba pidan bana sa ti para nang sangyaw ba sa king Paidbah. Baik play Christmas untuk recommend di Halor. Kita sangyo bat Paidbah berapa. Dan dok banyak yo akan berkata-kata This year is a little bit low from last year. This time, like, not sure about the for people, I would like to wish them Merry Christmas and hope they enjoy the Christmas life and also they get a very happy New Year this coming year. That's all I want to wish for everyone. Hi, advance Christmas New Year baro Paidbah yo Sngap Facebook and I play Pakistan baro Khubor ni set lihat keban ya kali Christmas kali Christmas ai kali sai ni bangin so tu kat Christmas kedai Christmas kam song tang ha karyam kebet kam song tang ha kali kepateng Mereka penting kau ingat Christmas kali bermaya lah kecilin ke bamanisnya. Bila dengan suku bah ngidik ikon Kristen, jadi penting kau pakai gan sa, wat lah kalong hayengnya, hasamnya, balinya suku dia kecilin beliau. Dengan ayat tak kecil teman, kecilnya suku lang, kecilnya rap markelian, rap kecilnya map, kecil. Iya, bandingkong waktu bawan rakyat kejubat kejutnya ada yang kesem bakal keimlang salang kum mengaruh nong songyong akan iba bangasong nabi kum kini Jingdie Christmas ru jadi banten I kata kayu penting kan jadi benong kebut jadi banyak kamai ketok wah jadi bentuk berobor kecing kamai kehok jadi kecing jong mulai bakat kebangi dia haknya Jingdie Mungkin iba Christmas kalau kali kebat haksai dengan salam hati paten bangin nolong dawan nak kayin kebat dokro iyo kata kayo kap bat tiba Halor iyo kata ketundan kamar kalian penyarap ya untuk masuk dia tang dapahi nga ai kuble tiba Christmas insuk insanya di Kayo Christmas kalang mo daw sinem. Kita namte tu nam, macam namte kabiang. Kita orang sulit kita punya. Mak ang napa Merry Christmas di Paidbah, bakin sok, bakin sana. Ya ban ni nam. Kabi ada pante tabakin pinti bersebelah di Paidbah. Kata. Kalian menjengah, I play Christmas in advance ya preparo besok itu taro ya way dibayar song kan patoro bam itu kan ada pejalan lima teman bam tau sedang ninyo ya ka Christmas besok kemen ninyo kalwe ya bagi ni ya ada bonus dan baruan ninyo ya ka kamay kejik ya ka biang
very peculiar way, but then dapat tingnan Muslim Taiwan. Siya ay Kumno kayo Christmas ka biang ne kumno mataw snem. Ya, compare dengan Israel, Muslim itu Cina, itu jadi kemungkinan kan buat itu apa yang orang akan kemudiannya. Ke Khubor ba pi dan ban ai seti Paidbah suagan ni Christmas. Kami orang Muslim kita dari Christmas Muslim dan Cina itu baru. Good only brother, I mean, we also feel happy to celebrate Christmas. People will come with the like happiness and all, and they get the things with the happiness. We also feel happy to celebrate, and we used to give the cheapest price in all Halor. We are the one from the market. We used to give the cheapest price. Last is down now. It's like 30% is less now. Merry Christmas.